finally and also officially or day a year Oyoko hema achire jewra ewo eye nei Kumasi Traditional Council masetena omwako e menhia fikesi na abusia eneyo sanabo some ya etosom yensa wa fit 2026 emuni de ani twremu e menhia fikesi wenim say nei no eye Kumasi Traditional Council akọ asetena na ensema eboboba efiri ho no enye fediagro enigi sembi ababeka mensa ewo Nyansapo Studios a adwoamatena sei medimu nsem eba besom enye no nko ene Kumasi Traditional Council akọ asetena yewura so atena na agwamu de na unim se ensam dodo na anene no ebeba bepiemu ewo nanim obebusa se ensem ben anene no yewura etena sei obabeka ho ensem eno so ababeka mensa medini nyina eba besom entimesro se wo de wafidie no ebeto ya na yabowramu wenei eye nhyiamudi a enei ekoso ewo Kumasi Traditional Council omasetena omokoye onim se ebreya make say na se prempra make say no oboyibroni beka say at long last the battle has ended ejebo ejano wanya baba bedru onim se imprempra make say no eye nana ajekum kusia babio a wotoso mienu Kumasi Oyoko hene enei no wa paw eye Oyoko Breman hema e de na kire eye yewura yote bra wene krawe woma so eye otufo se tutu ababie mo wotoso mienu asante hene e wo manhia fikese mo bre nei no eye Kumasi Traditional Council ekọ asetera na abusua onim se Nyansapo de yetumra ne akyeresie yentimi nkasa emfa eye Oyoko hene hema ensensem wo bra yemfa na bakosem embesom mo yabiko hesa video no nanso amefa wei emba mesom mo medikan aka se nei no Kumasi Traditional Council akwa asetena ama yewura aginagwa ensema sabio ededa apono so no oba behwe na waka na bibia so akototen ayasumdue ediama eye Kumasi Traditional Council no obebusa se nensem ben bi ana yewura ebedi ho enkomo eye adwumaka sekase eye nkonyansensem nei akwakopiemu ewo eye Kumasi Traditional Council ene omunhyiamudie ni mu ama yewura atena si oba beka sansem wenu ahwese asumdue ebeba saso na empasaso number 2 enso insenie enso akwakopiemu ewo Kumasi Traditional Council nei tinase omatenase ewo manhia fikese a yewura so agi na egwa no ene oba bedi ho enkomo sanso na rempem anase abrade enso nkonyansensem ina aba bepiemu ewo manhia fikese yabe eye yabe enso boundary dispute a enso ekoso no nso ene aba bepiemu ewo Kumasi Traditional Council mo asetena ene no makọ a yewura so agi na egwa ene no obehwe akana asumdue aba hye no so mam se ene eye osanabo somi a etoso miensa wa fit 2026 mu enti ene dwada yukopie mu manhia fikese ma Kumasi Traditional Council akwa asetena ama enigi semi aba beto yepono so a mebo mu nchemu ede amawo abusia enti na akwakoye enigi sem ewo ye manhia fikese ma enye asem ketwa wo bra eye nana ajekum kusia baby motoso mienu Kumasi Oyoko hene finally and also officially or day eye Oyoko hema achire jewra ewo eye nei Kumasi Traditional Council masetena omwakọ ewo manhia fikese na abusua medical culture say Nyansapo TV de yetumra ne akyeresie sanigi sem wei aba ene na ese yetimi mawu abakosama efa Oyoko Breman kro no ehu why krado na sa wo hwe animu a ene nyadaje na fo weni edi nsem nachi abakosama efa Oyoko Breman kro no ho yenkɔhwemra ne ye ba ubehu baby a adwami kasa di free eni giene no ahye makoma mu eni sene mani agese meye akanni anase meye asantini yenkɔhwemra yemfam free Oyoko Breman no Breman we ka ho a ye wo Breman sen hey Breman de Breman say ye Breman ba ko Kumasi but ye Breman hodo Oyoko Breman chere mu kakra Oyoko no Oyoko Breman hene ay krono ay sa krono ados kakra ay shase Oyoko dadi ase asmenya bamprase fade na stresso omina kabum ene Oyoko Breman
Abusia yenhwe kroyi ho abakosem kakra na yewia na hima ni dibra odi ye wa ha se ohima no yahwe ho so kakra edi bampena se no obi wakura wote ana ye no hwanwa sei na kuro be na de bampena se kire mu kakra bampena se de bampena se yande ete to ndia hayo ene de bae okwa hayo no na oduru ha no eno kuro dia ha aye kama bampena we yentina bampena ya eno bampena aye kama samne ne ngwa beso da ene kuro su kuro a tambia ne pa bia bi ensuo da to munya ensuo kama no nya bia kama tinase no ene o mne tinase se entra pampena ya ase ene pampena ase pampena ye bia sa e dom tinase no ase je so ande obo de kura eno ene pampena ase e tina number 2 ye no ye na edi kuro ene number 2 ye wa e je na number ko ahayo no ebe ka ha no ena akire wo mso Oyoko usbe kan ye ho ena kakra emu aba ba ene me yehwe wadi kia kasa na ye kua ena no omo ye kurobia wo sunsomu atachire kurobia wo konfo a wo kom nsuo bi ahansuo ben na konfo ben na kom aha de na ye wo sunsu asunsu e ko asum ya ya e da ho samne na ba na ye konfo ne kom so sare de abusia nananom ahanti ye bedi nkomo na fa no ohene boa me kakra ya ensuo a wo ka no ye wo onwa nwabe ani ye wo akwasi a ni ye wo to nwobere ani ye wo sunsu na Yesu kasie pa ye ohene nsu a yesa ye akwasi a ya nwabe soso anaja ye beto no ya na no mo firi asumnya ye kokoma ha ye aduanafo na di kan ba ha sana Oyoko for ebeto ye na omo ba no no omo konwa so sen ye ti Oyoko for de omo beto wo kromu a omo di ehere ya so ye di jasi ti e bosuma di ba ye aduana kobi e na sin kwantia no obi ba pressing kwantia aduana kobi na sin kwantia asa ope atia sana ti Wey any eniji seme ne no kopie mu e o manhia fikesie ma hey ekoso e wo ho me kan me se broni bi ne kan asimo say at long last the battle has ended eje ebo weja no wanya ba bedru Oyoko Breman kro no atagifo we no mate denne ye na ya te denne esanse ye som asanteman ye som sikadwa enti eniji se we aba na ye na ye ma ye ho trinkwa ene Kumasi Traditional Council akwa asetena said the medical aka no ensem na mabrobro so ni nyina ene be koso wo ho de be tofom bia no ye be sa afa ne de ba be somo ahana bi nsem ni nyina esi makra dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro mountuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya